utabanza mu kibuga n'undi ubanza mu kibuga. Romeo nibo banza nibo arimo muri abo ngaho. Inde Romeo amaze igihe kinini adakina. Kuva Retour itangiye kinyi imikino ibiri. Numva namubonye. Yakinye imikino ibanza ibiri yonyine. Ntabwo rero uyu munsi kuba atari bukine match ya APR bivuze ngo hari abantu bagiye babyitiranya bakavuga ngo kuba batari bugaragare wasanga hari equipe yabanyuzeho ngo bataza gukina kugira baze kuba batanga umukino ku buryo bwemewe. Romeo wakinye imikino ibiri yonyine faza Retour itangiye. Faza rero sinigeze ayikina. Kuri icyo gihe ubwo tubigekiriye. Cyane rwose bufite amazina y'abo bakinyi batari bwaboneke. Wabatunyuriramo kugira ngo tuze kwihuza n'inkuru y'igihuha. Ubu tuvugana abatoza reunion technique mu kanya. Urumva reunion technique mu kanya saa 5 bageze kuri irabe saa 5 n'igice bageze kuri aho basanzwe bafata amafaranga. Ubu technique ibijyanye na technique y'abatoza nibwo baduha liste y'abanza. Rero ntabwo nshobora gutangaza liste umutoza atarayindura. Nabashyizemo kapiteni Sake gusa kuko nkuru ntabwo nigeze mbabonamo. Harimo uwitwa Osama Bruno, Tishimwe Benjamin, Amini Abdul Ibrahim, Ndwimana Louis Romeo, Nitegeka Idrissa, Pascal Ramazani na Dushimu Mugenzi Jean. Biranoroshye cyane. Bruno ari yagize ikibazo cy'ivi. Amaze journée 8. Nanubwo ari no kuri lokal, nanubwo ari kumwe n'abandi. Ari Kigali. Bamwohereje kwivuza. Dushimu Mugenzi ntabwo banza mu kibuga. Nuvango nubundi mu bisanzwe ndikume nabishira nibo banza muri defense. Asodeshe Mugenzi. Mwese mureba match cyiza. Abantu turimo tuvugana hano. Byibuze match twakiriye zose murazireba. Dushimu Mugenzi Jean. Habanza bishira na ndikume cyangwa na Serge. Mwese murabisanzwe mubizi. Nase Dushimu Mugenzi uyu munsi bagiye kumugereka kuri ape. Undi ni Idrissa kuva kuri journée ya 9 ya Retour yagize déchirure. Hagati n'ubundi hakinwa na Nicodem na Saki. Si ibintu usanzwe mubona buri munsi. Match twakiriye amahirwe mwese mwe murazireba. Ni ibintu rwose biri kiri. Na Pascal Ramazani kuva dutangiye umwaka ntarakina umukino n'umwe. Umwe wonyine. Harigera kino umukino n'umwe. Buriya no kugira bashyushye wenda abantu bumve ko Muhazi yamaze gutanga umukino. Icyiza aba turimo tubiganira mwe muri studio n'abafana. Bagera ku kibuga. Atari umuntu ubonye inkuru igenda. Mureba umupira.